chibai le vek ule India le Pakistan in inkahhai an puan khan Pakistan mi pui tam takan loma India mi pui tam takero chuan poi an ti thunga lom an ti ve hlei thei lawani India mi then khat chuan inkahhai hi hun lo Pakistan hi zor nap khopa chut dewan ngai ti Poland oma defense expert then khat point India tan inkahhai puan hi hun lo an ti bok India mi tam takin inkahhai an du lo chhan pakhata chuan Pakistan hirin ngam harsa an ti wang ani a an rin lok angein inkahhai an puan nu an chilper po ala hullawang ti in Pakistan chuan draw na ron thlo lu tir le ngal kha ani a inkahhai rem ti tonani thu puang tu Foreign Secretary Vikram Misri chuan be tok na sa le a ama mai ni lovin a fanu London a thlingin an trol luaya Vikram Misri chuan ex account po protected in ada pha hialani heti taka an be chan hi zirniam wang ni lo chuan pu tur dang wang khop mai sarkar ayo inkahhai ni thu puang tu ani maya tran rol hun ani lai taka thutluk na siam tu po ni lo ho tu te thutluk na puang chuak tu be chiam hi chu adik mol lo ani India ram mi poimo te jingami a Indian puiten an be tak chiama chuan a thlawang hau tu te po an ron au chuak ve thua ya chung jinga chuan Sachin Pilot te IS Association te Indian Railway Traffic Service te Foreign Secretary Launi to Nirupama Menon Rao te Congress MP Sashis Tharoor te le Fiam Thu Thiam comedian Virdas te baka diplomats tam takin Vikram Misri thlawang hi an ron hawa an ron au chu pui ve mek bokani India mi tam takin Pakistan ne na inkahhai an du lo chan hi ani na tak khriat ni lo ma se Pakistan hian terrorist be chana mangin India hi ati boi ngun ta a Kashmir ram then khat op mek boka tun hi Pakistan chut chau na rem chang le Kashmir op mek po lak let na hun tha nian ngai wang ni na langa Pakistan ne na in rem na kan nei reng renin a hlok pui lo zok kan ni zelem ni ti turin kumsang zakwa somruk paruka USSR Tasken agreement ta thudel kil mumal tak omlawa wangin kanti sual to a Tasken agreement an je hun hi January ni som sangka zakwa somruk paruk ani he Tasken in rem na awanga thil thlenga hian voi in thlenga la chui chuwa lo thi na mak tak tak voi thum ma thleng nge a Tasken in rem na hian India ayo in chunghun laya Prime Minister Lal Bahadur Shastri chuan minga ziaka in rem na an zia zan dar khat le minis somthum pani a Prime Minister Lal Bahadur Shastri chu thi thuta doctor te chuan heart attack wang ni nan soina a aruang hi India ram an thlen pui hnuwa anu pui fanau ten an han en chen chuan ataksa chu aduk veka hei wang hian tur rai hlum nge ni nan ringa a thi dan an chuina file then khat phei chu Prime Minister office da ani in an ria a RTI mangin mi then khatin an zo ta chu te chung po chuan chung file te chu puan chu phal lo jingami classified ani thu bak hi chhan nan la dong lo ani kumsang ka zakwa somsari pasari khan Lal Bahadur Shastri thi dan chui tu tur committee din ani a taskena ama zui tu le abula omdeu chot ami mal doctor le ami mal chia lo bik te chu a thi dan chui tu committee ma nin London line lir thei che sual na an thi ve boka Tashkent in rem na hian Prime Minister Shastri hian hre tak chunga thil ti anaya chu Pakistan atanga India ramalu na tur khan rem chang em mai India sipaiten Pakistan ne na tanga kham le suar paltlanga thli le ro karana sataka anlak haji pir pas anti chu Pakistan lam chan turin anti a Pakistan lam chana haji pir kalkhan da chu Prime Minister LB Shastri hian du lowin uite ma se ramlian zok ten an nor tlat siewangin uitak chungin a hminga zia nana Hazipir pas hi voin thlenga terrorist te lo lu ruk na pakhat ani ta zela Tasken agreement awanga Hazipir pas kanchan tamai hi India sipai ho tu lu te poin an uin poin ti a kanti sualian takani anti renga kumsang ka ko somsari pakhata India le Pakistan anin dole a hemitum po hian Pakistan opchin ramzau takchu India sipai te hian an la le a mase sang ka ko somsari pahnia Simla agreement anti chuziakin
kilometer sing khat sang thum bial zet chu Pakistan kuta pek let le ani le ta boka heng thil khen to dan an ngai to hian India mi tam tak hian Pakistan ne na inrem na zia le hi lau thon nei nan khat to a Pakistan hi an ringam to bok lawa indowila Pakistan hi zorzan khopa chut an du ani bera hei hi mi tam tak rel ru ani laya inkahhai an han puang le thut mai hian India mi te barakhaya India sarkar ayo inkahhai ni thu puang tu Vikram Misri hi an ngei ron ta ni berina lang then khat phei chuan ramphat san tu midoi zep te an ti a ama chau ni lovin afanu thlengin Rohingya ral tlan te tan pui tu tin an pu a social media lama an trol loi an ber mai ani India sipai te hian operation sindura an chetna vansang atanga thalak satellite image an ti chun ti chuaka Pakistana sipai munma som pathum Karachi Islamabad Lahore Rawalpindi le Sialkot te hi an target alo ni a ani na taka chuan heng kan soilan tak ba ka hian Pakistan a khopui lian zong hi an target man hialani mei ni sari kha an che tran ni ani a hemeni hian mun pani tumbi kan naya chu Bawahalpur le Murid ki ani Bawahalpur hi Jaise Mohammed mun pui Pakistan rama Punjab state o mani a Bawahalpur thil thi chiat an tum mun pali chu an ti chene le ni in Indian army te chuan soya satellite thalak ba ka video te po an tlang zat ani Murid ki hi Laskar Toiba te mun pui ani ve thunga Murid ki a Laskar Toiba te mun pui hi chu vai vuta achang ni berin Indian army te chuan an soya me ni saria an chet zo hian India chuan an chet dan chu ai te chin na chau ani thule Pakistan sipai le civil mi te chu khoi an tum lo thur hil pa in terrorist te ro chu an dim don lo ti an rila Pakistan hian terrorist te khoi zel ani a in hum him na ngai tu sak zel ani chuan na zo ka an chet tur thuan riat tir ngal bok Pakistan hian India warning na hi ngai poi mo lovin drone le missile mangin India hi a sai chun zom renga India ro chuan India Iron Dome an ti mai akastir le S400 mangin an lo sai ngau maya an ka fu man lo then khatin nun na tle mala ti lo chu Pakistan hian thil ti chet lian tham an nei lo ni nan soya Pakistan hian S400 hi an ron kap chia ni nan in soina a Press Information Bureau PIB le Indian Foreign Secretary te ro chuan S400 hi a himpia le an ti ve thung ani Indonaral thuam thatak tak chin hi chu ani na tak le an tho thei dan zong hi thup chin an nei zel wangin van tlang hriata an pon zar chin bak hi chu rin thua analyst le expert ten an soi hi kan hriat ani deuh bera Russia siam S400 missile po hi soi dan ram nuaya then khat chuan relate som palia chakin a thlok thei tia soi po nom tunlaya jet fighter chak ber ho hi relate ni le achan ve ai chak kheta thlok thei an ni a heta tang hian S400 thlo chak zong chu hriat thei mai ome S400 hi US siam that le Israel missile David Sling ai po tha le lo omzok thlok chak zok ani a Russia in an soidan chuan S400 hi chihrang jinga achak ber chu second khata kilometer nga thlok thei an ti a chu relate som panga vel anga ngai turani ang a that na pakhat chu alam hoya local to phot chu a hla emo a hnai emo a hniam emo a sang emo po ni se lo bei let nan man tlak em hi ni tun tuma Pakistan le India in be ton na hian India sipai ho tu Director General of Military Operation Lieutenant General Rajiv Ghai chuan Pakistan sipai somli vel an thi baka terrorist zavel an thi ni an soya India sipai po panga an thi ti asoya India van sang sipai ho tu Air Marshal AK Bharti chuan Pakistan ram chunga Pakistan fighter an kap thlanwal ni asoin azat ero chu soya remlo ati a India thlona Pakistan in an ka thlak lo an zo na chu India sipai ho tu chuan Indona chuan lo chu thil ni dan phungpa ngai ni thuina chang ani India fighter then khat chu Pakistan hian an kap thlave nge ni chuan alang inkahhai hi Pakistan in bo chele ani chuan
nat taka chhan le rani don ti India chuan an soi loka Pakistan hian zom thei takang mo ti chin khani le phot selangin lodam tlang zel ula lalpan mal som le theu cheu ro se